Ini nalitum dorumla mondol komite BJP mondol komite penalitum ophan herangki abitung ophan itu mengacu papon pen nalitum bangso ajai mekalong nalitum nangapili thegapot nalitum tadu gobi herangki itu nalitum dorumla BJP mondol komite nalitum siri agam pajiri palda lasi la bangso press meet nilitum kehang nangkok bang agalam happy bang laheno jeke damtan sudah tarik ani madi tarik kripi ani kongres satu borko kalong kepi dupon ame along je BJP pen parti pen CU pen puthot kongres long copo ogdun pu laso alam abang ki klang pen abang ken litum kamang huo son sin litum mahin pen mathapo athe kedamtang aporani election MEC election mustame alang itu BJP long ke alang itu nang klaim nundelo lapen alang itu mah bangke kongres a candidate Bijoy Teron along si alang itu kongres along si full steam kamplaim nundo la sinili itu mah bangke ansi borkok along ame along alang itu kongres long jopo ogdun poin itu kamang hulo lasi isi alam haladak Malong news long kepeklang pon je babu terang ex doromla presiden pu bangke nilitu mahimpen alang li fan condemn lo athe alang li doromla long ke mondol presiden mate doromla presiden ni claim long nilang alang li presiden claim long Piporgaon 2 nomor Piporgaon polling station alang li presiden claim lo alang li presiden claim wo hut pusame alang li out adur ka hingno jo hadak komite atu local committee mate halaso Piporgaon arada tum abutar tundame alang lihan presiden atu pen pasunangi pomasi nilitung kadu kawe cingwai cingsai penamasi alang lihan hadak bud komite presiden pen stame pasunang kong lapen wangtu pen afit alang li kadu kawe komite atu maphan doromla mondola presiden pen cenglok kadowe pangstame alang li cingwa cingsai pensi puthot nili phanang dia dano lai phong bangke nili BJP bang claim nun lang pusi alang li aku puthot nang chunuri pen nili tu matha thulo lasi alang li phanabang doromla mondola long secretary pu pipon pu pusi ni tu matha ponno bon same kamatha juti plenguni aku alang li aku puthot od adura kehnua kam alang li aku chuklem tu delo alang li acor dodong arlu so fansi aku puthora langi pacol tu det lasi hala so komiti long same nilitum la doramla mondol komiti pen aku puthot alang li phanabang arpu piponte sedalo lasi alang li la doramla presiden lo bacipu wan ke nilitum doramla mondol komiti ne doramla arat pen alang li phan condemn athe doramla mondol presiden plutangte kedamtang abangke alang li non ke karlitang bupen raba henlo alang li doromla mondol presiden ke klaim ceng abang pulo lapentu ake hai dhontu bora alang li same doromla mondola presiden klaim lo laso pithu bangke mondol presiden dhontu bora klaim det pena pi bangke nonili mondola presiden chuboilo las alang li kuna pensi alang li kitopon hai la pena alang li ka hiri kimang pon hai lo alang li la ni doramla presiden no palang likuna pensi ko na pensalang likito pon hailo lake kadu we okol nilitung der kali nilitumla der kali doramla rat sa chini je alang li bangke doramla mondola presiden kali bang pa chini lasi nilitum pudamji ki pudam kang tung la son henlo je alang li arpu abi pin pen alang li dipuan kaci yogdam lapen pon ang cupang tui pon bangke nilituma hin pen ke alang liphan condemn lo lapen hal so joining program borko long kongres joining program long BJP tu lapen ASDC lapen CPML lapen EPSLC nangayon dun don pharu sira don pli bulang tu beklang jestami nilitum pen pudamji je don pharu sira don pli bu bangke nilitum kroy dun tahai bon stame nilitum BJP a song penke inuta dunde la bangke nilitum pudam datun
nilitum doramla penke halaso arni kacupa ogdun BJP asong pen CUC Kongres long cupa ogdun pu bangke nilitum kroidam tekhe lapen dun bangtawe kaduwe doramla BJP klaim bang me lagi cini pet tasi halaso ni pusame akedam tang andi ex VDC chairman puta alang litum pe klangpon lasi ahok lo alang li ex VDC chairman claim lu meme jes tami alang li parti phan ke dongkhip mate parti phan al along pen alang li kai mar opposition ke claim dun lapen alang li corruption ke claim pen ajo ini si alang li phan tame VDC arku pen pasun ponang kok lasi alang li tum lan si borkok long ke jon dun toman bangke BJP pen ke abilu BJP pen kabitang pen si juhet ke damtang MEC election sampai alang litum ke Kongres long si claim dam dun boy itu si atumian sila tak borkok long alang litum puthot ke yon dun ke litum kamang hu tu athe Kongres long claim tun boy puthakan si aku alang li ki yon dun pu bang ke litum kang nek mimi alam sini tu mathadam lasi halasor ni alang tum kapeklang ateng lu pulodang te BJP la an pu bang ke litum pudam dekhe alapana bangke EPSLC mate ESDC pen antum jondun jiwe me nitum pudunde isame la kedam tang la borkok long abangke diltum BJP pen ke inuta BJP asong pen ciu la pen Kongres along cupo ogdunde ni abang je BJP pen cupo ogdun lapang an pu bangke alang tum hiri ke jongpon abangke la nitum doram la mondol committee malang ton condemn athe suyo bodoloi pen cenglok babu terang pen cenglok alang litum ke kedam tangan pustame BJP along full sing ke claim la pu amune tum takali la tum ke Kongres asong long si dudum roy la si Kongres long si claim dun bom ni tum kadu chini okol ni niwet kali kadu doramla rat claim bang pu BJP claim bang pu bang pitung do kadu chini hu Kongres atum meeting ke dohot alang le aka singkiran kininje pon tengah am bojar de bahre bisibo pare to puta nang lihim ben kupite lang lipan lamboi piang tung du song singteron jitu kotha koise tengah am e bahre bisribo pare thike koise theke tekhet Kongres amulok jintu EM asile teket tengah am bisi ase gutike tengah am bisi dora hirit BJP dolok ahi BJP dolor pora tengah am bisibo bisari se kintu BJP ahi tekete tengah am bisibo nuarat tekete punor hiri Kongres dol gol gutike teketo koisu je apuni পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছ আপুনি সভাপতি হয় গতিকে আপুনি কংগ্ৰেছত থাকি আপুনি টেঙাম বিচি থাকক তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ গতিকে তেখেতে কংগ্ৰেছত থাকি টেঙামটো বিচি থাকক আমাৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলং গতিকে এই হেৰি এই টেঙা হেৰি বেচাটো মই সিংতেৰণ সভাপতি কংগ্ৰেছ কমিটি পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলা তেখেতক ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতে কংগ্ৰেছত থাকি কংগ্ৰেছত তেখেতে টেঙাম বিচি থাকক kadamtang kongres meeting ke dhut puthot alangli ka joraming le BJP asong atum ke misulia dol puki puta nangli tum ladak doramla BJP mondal komite hin kopine alangli phan lamboi piang tingson doma আপোনালে যেটো কুৱেশ্যন কৰিছে হোসা কথা জয়লামিং নেং ডাঙৰীয়া যেটো তেখেত CM আছিলে কাৰ্বি আংলং উত্তৰ মাছৰ CM আছিলে MLO হৈ গ'ল তেখেতে মানে মিছুলিয়া কথা কৈ তেখেতে দিনবোৰ পাৰ হৈ গ'ল তাৰ পাছত তেখেত হেৰিত মই BJP যোগদান কৰিম BJP লগত মই হেৰিত মিছুলিয়া কৰিব পাৰিম বুলি তেখেতে ভাবিছিলে কিন্তু আমাৰ BJP দল আৰু BJP চৰকাৰে মিছুলিয়া দল নহয় আৰু চৰকাৰ নহয় তেখেতে নিজৰ পৰিচয় দিব বিচাৰিছে যে মই মিছুলিয়া মানুহ বুলি কিন্তু তেখেত মানে হেৰিত নিজৰ পৰিচয় দিম বুলি কৈ ভাবিছিলে কিন্তু তেখেতে পাহৰি গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীত মিছলিয়া আৰু BJP দলটো মিছলিয়া বুলি তেখেত কৈছে গতিকে মই তেখেতক কৈছোঁ তেখেতক হেৰি মই প্ৰধান কৰিছোঁ তেখেত পুনৰ কংগ্ৰেছত যোৱাৰ বাবে মই ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু তেখেতে কংগ্ৰেছত থাকি আকৌ আগৰ দৰে CM যেনেকৈ থাকোঁতে MLA যেনেকৈ তেখেতে মিছলিয়া হৈ থাকক তেখেতক মই ধন্যবাদ দিছোঁ আপুনি কংগ্ৰেছ হৈ থাকক কংগ্ৰেছ দলত আপুনি মিছলিয়া হৈ কৰি থাকক বুলি মই তেখেতক হেৰি ধন্যবাদ দিছোঁ
কংগ্ৰেছ দলে যদি তেনেকুৱা বিজেপি দলক যদি তেনেকুৱা আৰু মিছলীয়া তেনেকুৱা মানে প্ৰচাৰ কৰি থাকিলে আপোনালোকৰ বিজেপি দলৰ পৰা কি পদক্ষেপ ল'ব? আগন্তুক দিনত যদি তেখেতসকলে মিছলীয়া বুলি হেৰি কৈ থাকে বা তেওঁ